Pamir je tada bio okovan ledom, pa je Aleksandar morao da odustane od ovog pravca i vratio se. Veliki deo manje sposobnih vojnika ostao je da živi u dolinama Pamira. Otuda se u ovom kraju Azije, u Afganistanu, Tadžikistanu i Pakistanu mogu i danas zateći ljudi plave kose i svetlih očiju. Smatra se da su to direktni potomci Makedonaca, vojnika Aleksandra Velikog. Zato i odlazim na pijacu. Tu su i najveće šanse da sretnem nekoga ko bi mogao da odgovara fizionomiji Balkanaca. I want just to say he looks very different from the others. Just something. Lazar, thank you. Kako on zna da je on iz Makedonije? How he knows? الصورة فاهم شو بس كده الصورة مكدون نريتها ماش مردم قطع من شيء مشين. She from the story when Alexander Macedonian was here, and his army mixed with people. They go to marry out people go to marry to the army, and that's why generation comes. And he knows this story from his father, from his grandfather, I suppose. Signan istorija skapana iz Tarih. Tarih. Mungkin sama Fredke ni malu. Yes, his ancestors told him. Thank you very much. San logo bisio. Macedonia.